Bog ljudi, danas je novi IQ intervju. Naš današnji gost je svjetski prvak u parovima, višestruki državni prvak Sandi Mjerević. Žare, šta ti više o Sandi? Ti ćeš me to pitati, čovjek moj prijatelj, jer to nije tako lako prosto. Šala mala. Sandi je odličan čovjek, izbjegava konflikte, što je najbitnije, u zadnje vrijeme se svi vole svađati, ne znam zašto, tako. Ali Sandi je prvak svijeta, a ja sam dao mali doprinos i baš mi je drago zbog toga. Ti si dio toga? Da. Ništa? Usudio sam se to reći. Da. Nije samo komad te medalje njegove, tvoj, nego mnogi. Onaj dio divisi, ali mnogih tih medalja ti imaš svoj komad. Hvala Žare, mi se vidimo u autu. Opraća nas pljusak vjerojatno, znači nećemo smjeti ići van, ali ima mjesta u autu, imamo klimu, bit će nam dobro. Vidimo se. Wait a minute! Hej, ja gledam te, ona ćeš odavde! Svi smo u autu. Malo smo pokisli, baš kad smo trebali početi snimati, pljusak jaki se spustio i malo nas je smočio. Bio je plan da odemo možda i u zoološki ponovo, međutim, zbog ove kiše ništa od zoološkog, malo ćemo se voziti, možda ćemo otići nešto pojesti. Sandi, dobrodošao. Hvala. Imali smo najavu u fitnessu, Žare te lijepo najavio. Šta ti kažeš za naša Žareta? Pa moja priča sa Žaretom je biti dosta dugačka, odnosno povijest je dugačka. Prvo se nešto nismo previše voljeli, davno, kako se sjećaš, prije ne znam, 12 godina. Ništa naročito, ali to su bilo naročito doba nekakvih foruma i tako i rasprava. Jednostavno jedan dan ja naletio, Mimica, slučajno razila kak sam bio, tako nešto. I sreli smo se, kliknuli smo nekako, nakon par godina neviđenja. Znači nije da se nismo voljeli, nego smo neko na raspravici, znaš što je bilo. Ja sam bio šta gibavalac, tako. Čekaj, znači, koliko si ti već tad godina trenirao? Pa ja sam tad se već natjecao na 2 godine sigurno, ja sam počeo natjecati sa 21, a trenirao sam kod nekih 15-16. I u jednom momentu prije nekih 7, imam još sad 7 sigurno godina, možda više smo se to jednom vidjeli i to je ono bilo, moram skoro pa reći ono ljubav na prvi pogled. Odmah smo kliknuli, odmah pozvao teretanu, radili smo koji trenišić onako, a sve ostalo je, evo, stvarno moram reći, sve ostalo je stvarno povijest, napravili smo nekakve super suradnje, čak evo, ne moram reći da nema njega, ja ne bi imao danas takve rezultate, da nije bilo njega, naravno, bilo je to puno drugih ljudi koji su pomogli, ali recimo, on je ono bio čovjek s kojim sam se nalazio gotovo svaki dan i znači s kojim sam radio. Od treninga, od pozniga nadalje, znaš ono. Taj tip stvarno voli bodybuilding i stvarno ima touch. Da. Ima touch i za pripreme i za pozivnu pogotovo. Da, ja volim reći, kad njega predstavljam, uvijek kažem, znači, hodajuća bodybuilding enciklopedija. Jedan vrlo specifičan način objašnjavanja i učenja. Onako dosta izravno, grubo nekad zvuči to što on kaže, ali uvijek kaže ono tako, onak kak je. I da to kod skuži bilo ko. Da, to je top stvar, ne zakomplicirati nekakvu situaciju koja je možda komplicirana, nego sve pojednostaviti i dovesti čovjeka do jasnog zaključka. To je Žare, to on ima taj dar, definitivno. Reci mi, šta je bilo prije Žareta? Gdje si počeo i zašto si uopće počeo trenirati? Pa evo, ukratko, dakle, ja sam sa nekih 14 godina sam počeo veslati, u veslanju sam se susreo s teretanom, a mislim, obično to spominjem, davno prije sam se ja zaljubio taj nekakav kult tijela i mišiće, još u osnovnoj školi kad sam, naravno, do mnogi klinici išao gledati Terminator 2 i tu me taj Schwarzenegger malo onako magično začarao i na par godina sam to zaboravio. Ali kad sam stupio u taj klub veslački Trešnjevku te godine, jednostavno sam se, zarazio s tim vježbanjem, tamo sam već u startu bio neko ko je bio non stop u teretani. I u
17. godini sam se odlučio s prilaskom na fakultet prestati baviti aktivno veslanjem i nastaviti isključivo s teretanom i onda sam, s obzirom da sam gore sa Gojzeka gdje je dr. Šučur je držao teretanu, sad već pokojni, evo nažalost neki dan dobio sprovod. Uglavnom tamo je bio moj ono entry level na tecateljskog bodybuildinga gdje su me tamo tad lokalni dečki, tada se još takmiče Zlatko Ostrečki i još par dečki. Sjećam se njega, Ostrečki je bio fantastičan, imao je fantastičan poziv, stvarno. I dobro tijelo, vrhunski poziv. Da, imao si ti dobru ekipu. Da, imao sam dobru ekipu. Znamo i sami da je onda bila ona nekakva frakcija, jedna se jedan savez, drugi savez, to sad neću puno ulaziti. A hoću reći, tamo je bila znači, nekakva moja glavna edukacija, a moram reći da je Zlatko Ostrečki bio isto presudni faktor koji je odmah ulio hrpu znanja i on i Šučur i tada još 2-3 dečka, znači Vedran Franković koji isto tada man se tad više nije takmiče, uglavnom oni su isto bili u tome i oni su me ono zabetonirali te neke osnove. Sad sam spomenuo Srećkog, odnosno ti si ga prvi spomenuo. Da. Jako mi je žao što je izašao na toliko malo natjecanja zapravo. Mislim, ja sam ga bar vidio na svega nekoliko natjecanja, a on je definitivno imao figuru i formu i taj poziv toliko dobar da je mogao napraviti stvarno dobre rezultate, čak i vani. Da, mislim, ono dobro. Da, ja nisam išao sad s njim u detalje zašto da ovo ili ne ono. Sjećam se da su onda te neke napetosti između tih saveza i postojale, možda zbog toga, ko zna. Ali, mislim, da, definitivno, možda je mogao i puno više. Ali ja mislim da on nije imao ni takvu ambiciju višu nego od te koje je imao. Ipak je on imao i bio poslovni čovjek, znaš, nije on živio iz bodybuildinga, nego imao i nekakve druge u životu stvari, pa mislim da bi ga i to možda onemogućilo, ne znam, ali u svakom slučaju, evo, on je, s njim sam naći, znaš, 2 puta na dan vježba, mi smo bili baš ko braća, ja sam se čudio šta sam on sa mnom, ajmo reći, gubi vrijeme. Međutim, evo, ja sam dan danas zahvalan da je to da je ispalo tako kak je, jer to je isto, znači, jako zapečatilo neke moje te početke. I u krajnjoj liniji danas mi je, evo, jer danas sam isto to što jesam i radi velim zato i više ljudi. Znači, ne samo Žarka, i Badija, i Žarka, i naravno tog doktora Šučina koji je isto onako osoba kojom se može, znači, mislim, postoji puno anegdota i neki su bili za, neki su protiv, znaš šta mislim, ali na kraju krajeva svi su oni ljudi koji su imali puno utjecaja. Apsolutno, nikad to ne smije, to se nikad ne smije zaboraviti. Da. I ljudi ti koji ti jednom budu velika pomoć i snaga, malo se nekad i promijene, pa nekad na neki način i zastrane, nekad se i ne slažete kroz neko određeno razdoblje, ali nikad se ne smije zaboraviti ono što je čovjek dobro dobio od nekoga. Uvijek nešto naučiš. Istina. Uvijek. Kad sad pogledaš malo unatrag, vraćam se sad na ovu nekakvu podjelu, na dvije te frakcije nekakve. Kako to tebi sad izgleda? Iz ovog sad vremena, kad je to sve iza nas, kad je ostala ova jedna, nazovimo frakcija, a ona druga se ugasila. Pa ne znam, evo, a mislim, meni to izgleda nepotrebno, čak sad kad sam stariji, kad ja znam neke, mislim, činjenice i svjesni sam neke stvari više nego što sam bio onda, kad sam bio balavac, pa kad sam najmo slušao samo jednu stranu priče, ja sad znam možda i drugu stranu priče. Pa prvo nepotrebno su svakako su nepotrebno bilo kakve svađe i frakcije, ali evo, ona koja je bila upornija i vrijednija, ajmo reći da, sigurno da je to, da je, ajmo reći, preživjela, znaš što hoću reći? Ne znam, jedno kad neko nešto prigovara, a nema ništa za ponuditi alternativno, a drugo kad neku stranu već ima jedino ko je loše prošao u svemu tome su natjecatelji. Apsolutno. Jer uvijek je bolje kad je više ljudi u konkurenciji, onda se i ovi drugi bolje trude i onda sve skupa izgleda puno ozbiljnije i puno jače. Da, mi smo mala zemlja, nema to mjesta za frakcije. Tako. To je istina. A pogotovo ovak malo sport. Daj mi reci, vraćam se opet na početak, kako je reagirala tvoja bliža okolina, odnosno roditelji na tvoju odluku ići ću ja natjecati sad u bodybuildingu? Pa isto onako kako reagira i danas, to ne baš pozitivno, jer svi znaju da iza toga slijedi nekakva
ono, nekav mučan period. A šta zna opet šta znači, gledaj, niko ne voli vidjeti, pogotovo neki najbliži ljudi, da se mrcvariš i mučiš i onda možda, odnosno, postoji velika šansa uvijek da na kraju sve to rezultira nekakvim osrednjim ili lošim rezultatom, nekad i vrhunskim, znači sam da je to dosta nešto se ne može predvidjeti. Ne znam, evo, nikad to nije bila nekakva super reakcija, što je razumljivo, ali znači sam da kad to čopite nekakav volje za natjecanjem i da to želiš odraditi, to malo ko može razumjeti. Danas više nije to takva egzotika kao nekad, taj naš sport. Da. Međutim, to je nekad bio totalno nekakav strani pojam za naše roditelje, recimo. I puno uvijek bude nekakvih otpora strašnih roditelja za djecu, boje se da šta će sad biti. Od onih gluposti, kako ćeš znat kad ostariš kožačice, ovisi. Uvijek su neki strah od nepoznatog. Kad ću biti stari koža će mi biti ovakvi onakve jese. Tak je svejedno koliko imaš godina, bit ćeš, mislim, gledat ćeš koji je prosječni starac. Ništa se neće dogoditi. Da, ali je to mi jednom rekao profesor iz kemije, naš razrednik, i onda sam ja to odgovorio i onda on rekao: Imerović, niste u pravu, ja imam 65 godina i još uvijek mi je bitno kako izgledam. Tako da, ajde. I nama će biti bitno. Ja sam se pitao nedavno, da li je moguće totalno isključiti ovaj naš prekidač nekakve, ne samo ovisnosti o treningu, nego o mišićima, o veličini, da li je uopće to moguće isključiti? Da li je sad moguće da sad ti jedan dan se probudiš i kažeš ok, to mi sad više ne zanima, trenirat ću nešto totalno drugo, moraš se s nečim baviti. Ti ako si cijeli život sportaš, moraš nešto raditi. Da se isključiš i kažeš ok, danas sam triatlonac ili ne znam, danas ću voziti samo bicikl. Da li to moguće? Pa znaš šta mislim, ja mislim da je to stvar, ovisi iz kojih pobuda si se ti počeo baviti sportom. Ako si ti bildaš zato da bi dobro izgledao na majici, na cesti, da je privukao nekakve ženske, šta ja znam, onda sigurno, ili da, ne znam, budeš veća faca u društvu radi većeg bicepsa, onda će to vjerojatno tako i pustiti. A ako ti tu imaš neko dublje neki razlog za pravu ljubav prema tome, onda ti to neće samo tako pustiti. Znači čeka nas to cijeli život? Pa, vjerojatno, da. Pa ne znam, evo, ja znam da ja jedan dan kad ne treniram, ja stvarno se, ja se moram truditi da ne odem na trening, evo, baš moram truditi. Jer se ti bojiš starosti? I toga šta donosi starost? Pa ukoliko će biti ta starost zdrava starost, onda se ne bojim, ali se ja više bojim bolesne starosti. To je recimo nešto što se stvarno bojim. Svi starci imaju nekih. A dobro, znaš ono, samo da možemo raditi pregibe i to bit će dobro. Reci mi, Sandi, na šta si ti najviše ponosan? Na koji rezultat? Na koje ostvarenje? Ne mora biti natjecanje, ne može biti bilo šta u životu. Pa gle, ako, mislim, za natjecanje stvarno ne znam, ima tu par favorita, ali za općenito u životu sam najponosniji na Moniku i na biti na Moniku i sebe što smo uspjeli nekakvu svoju viziju pretočiti u stvarnost koju sad živimo, evo, i što ona u biti ogroman nositelj toga sve, nemate ni najmanju sliku koliko je ona u biti nositelj ovog svega. Nije samo Sandi Imerović, evo Sandi Imerović najviše vidi i čuje kao ime, ali na nju i što je u jednom momentu, mislim, znaš, ona u jednom momentu morala reći ok, ja dajem otkaz ovoj firmi gdje sam stabilna i sve skupa, idem s tobom i idem... Pratim te. I vidjet ćemo šta će biti. Vidiš, to je hrabar korak. Pa da. I to ti je pokazatelj koliko ona vjeruje zapravo, mislim vjeruje, koliko ona i ti ste zapravo vjerojatno jedno. Da, na neki način. Znaš koliko ljudi pričaju, ma ne, to mi je glupo, nemojte skupa raditi i tako dalje. Mislim što je normalno, ja bi to možda preporučio nekom trećem, ali ipak smo mi nekako odlučili ići kontra toga i poslušati sebe. Ali velim, ona je trebala, ovako za mene, ja sam u to vjerovao davno. A znaš ono, sad tebi treba govoriti daj prestani, daj otkaz, idi sa mnom u nešto što ja cijelo vrijeme sanjam i što želim izrealizirati. Pa sad ti to napravim. Na to sam najponosniji. Reci ti meni šta je to Budi velik? Pa Budi velik, naravno, ideja. To mi je palo na pamet, znači, ali mislim možda malo zvučati utrcano, ali stvarno u jednom momentu bio sam znači, onak nekom
dosta lošem psihološkom stanju, nekako, što zbog, ne znam, nekakvih tadašnjih možda cura ili nešto, znam da nije bilo pozna šta i jednostavno htio sam pokrenuti taj svoj web shop, neku prodaju, a živio sam to što živim, ne, volio sam taj bodybuilding i sve svi koji to znaju, koji žive to znaju što pričam. Jednostavno sam malo noćima onako razmišljao kako da to pretočim u jednu riječ, u nekakav frazem koji bi bio prepoznatljiv. Jednostavno mi pala na pamet, pa da, budi veliki. I u biti budi veliki je poruka, budi veliki iznutra, ostavi neki trag, nemoj živjeti danas za sutra, nemoj, šta god da radiš, ako slažeš police u bili, pravi svoj posao kako treba. Nemoj ono dopuštati da ti vrijeme ide, ali sam shvatio da vrijeme samo ide, a ne može se vratiti tako nešto ne poduzmeš. Sad, kad možeš to promijeniti, onda kasnije će možda biti kasno. Šta znam. Tako da sam htio to nekako pretočiti u riječi. Tako mi je palo na pamet, budi velik, par dana razmišljanja. Ja mislim da ti možeš biti ponosan na to. Dosta si ti na neki način ovdje pionirski to napravio. Mislim da ti je to jako dobar potez i da si s tim dobio puno. Ja sam da si ti zadovoljan sa tim odjekom vremenskim, šta je to donijelo? Gle, uvijek može bolje, ajmo to tako napraviti. Uvijek može bolje, da li sam zadovoljan? Pa mislim, zadovoljan sam, mislim da ko ne bi bio zadovoljan, međutim, uvijek može bolje i ako ćeš biti zadovoljan u životu, to znači da si se opustio. Nikad ne smiješ biti zadovoljan. Ja nisam zadovoljan ni sa ovim, ni sa onim, sa natjecanjima. Nikad sam bio prvi za ovdje, znači uvijek ću naći nešto gdje moglo biti bolje. Jednostavno moraš tako razmišljati da budeš među najboljima, ali tako slažeš se. Jer ti znaš i kod sebe. Samo tako ide naprijed. Tako je. A sad, ovo je zaista sve skupa, kada kažem, odreagiralo i rezultiralo dobro, ne mogu reći dobro, ali isto moramo imati na umu da smo jedna jako mala nacija, tržište malo i malo tržište i da moraš zaista voliti to što radiš, da to bude sve. Mnogi bi odustali vjerojatno već 100 puta, vjerujte mi, i nije ni meni baš uvijek bilo da sam i ja sam par puta razmišljam, joj, ima to sve smisla. Tako da, ali moraš voljeti, ako voliš onda ne vidiš te neke nedostatke, ne razmišljaš. Vjeruješ i voliš i onda to te tjera naprijed, definitivno. Jel možeš ti živjeti od ovog posla sad s kojim se baviš? Gle, očigledno mogu, ali taj posao nisu samo prodaja proteina, već nekakve, i planovi treninga prehrane i privatni treninzi. Znači, mislim, meni je žao čak što, ne znam, neka možda većina ljudi ili sad misle da je to samo ovako pališ dućan, otvoriš ili otključaš, otvoriš web shop, sad sjediš i ljudi kupuju. Jer to uopće nije tako. Ja, mislim, moj radni dan traje 16 sati i ja sam uvijek konstantno u pokretu, tako da A gle, živjeti, može se živjeti, šta ja znam. Ali uvijek može bolje. Evo, tako bi ja to rekao. Uvijek može bolje. Jer planiraš nekakvu novu stvar naprijed, imaš neku novu ideju za posao? Pa šta ja znam, nekako stalno nešto pretumbavam, isprobavam. Za sad, recimo, puno ljudi pita zašto ne bi otvorili još ne znam koliko dućana, međutim to je jednostavno... Koliko imaš dućana? Jedan. Imaš jedan tu blizu Mijevca? Da. I da je sasvim dovoljan jer, mislim, kao što sam rekao, malo tržište, ne bi se usudio kombinirati s još nekim dućanima, ni u Zagrebu, a kamoli van Zagreba. Više prodaješ preko weba ili više prodaješ izravno? Pa čuj, moraš imati na umu da je web ipak cijela Hrvatska, tako da ipak tako je. Tako da ipak to ide bolje preko weba, ali... A čuj, nisu suplementi nešto što ti kupuješ, super, evo dućan, sad idem sebe proteina, to je planirana kupnja koja se ipak, planira, pa gledaš koliko su ti proteine negdje drugdje, pa jesu ovdje, pa ću ovdje, i onda za jedno, ne znam, XY dana se odlučuješ za to. Dobro je, glede tebe i tog tvog posla, što ti jesi cijelo vrijeme u ovom našem djelokrugu, jer preusko je to sve povezano, i ta sportska prehrana i naše treninzi, sve to skupa. I to ti je sigurno vrlo pomoglo što se počeo natjecati, što si naučio svašta.
džaret, svega apsolutno u tom poslu. Da, jer ja mislim da samo, ne bih volio zvučati nekako sad, ne mišljeno ja osnovu, nego da mi bodybuilderi, ali ipak mi moramo priznati da imamo nekako iskustvo crno na bijelo i na sebi i sa ljudima, jednostavno mislim da tako nekako znanje, može malo koji trener ovako koji nije iz tog sporta, to se ne moraš složiti samo, dobro, tako da evo, zaista to sam ja maksimalno iskoristio u svoju korist i nekako koristi naših followera i korisnika. Šta u tom poslu radi Monika, šta radiš ti? Koji su vaši zadaci? Imate neko, da svi radite isto ili svako ima svoj zadatak? Pa u principu svi radimo sve. Svi šta kogu dopadne. Moram reći da Monika još radi, imaš malo više obaveza. Gledaj, ja sam više u dućanu, ona se više bavi tom nekom papirologijom, što se tiče tog djela, ali svi radimo sve. I ona trenira cure, i ona bude u dućanu, zatreba. A nismo mi, nema tu 50 ljudi, nas je nekoliko i naš Krešo, evo, dežur mi u dućanu, koji isto nam biti naš super prijatelj, kojeg smo uvukli isto iz druge firme i on je morao, isto tako vidiš, i on je morao reći, ok, daću otkaz tu, idem raditi s vama. Znači on je morao imati povjerenje. Tako da smo jedan mali tim koji radi sve. Ja pakiram ako treba, nosim put, znaš ono, to ti je ono, biti mali obiteljski posao. Da, nas. Reci mi, kakvi su ti planovi za dalje? U kojoj si sad fazi? Sad sam u fazi da sam super spreman za otići u bilo šta. Znači ja sam sad super spreman za dobro pripreme ili za neku dobru masu ili nešto. Međutim, ovako, znači, nemam ambicija ići u neke bodybuildinge, velike kilaže, tako nešto. Zaista nemam ambicije jer sam zadnjih 5 godina proveo na tim natjecanjima i u biti sam tu dosta štetio naš posao svojim izbivanjima. Iako to tako ne izgleda, to bi bilo tako. Ja vjerujem to. Da. I napravio sam sad 2 godine pauzu i sad sam evo nešto malo koketiram s idejom da bi možda na svjetskom zima možda nešto probao, ali to još nisam 100% odlučio sam sa sobom. Dapače, čak sam sad, evo do ovog trenutka nisam uopće bio siguran da uopće to spominjem, ali morat ću to još malo razmisliti. Mislim, znaš šta je problem? Uvijek se nabavljate neka natjecanja dešavaju na proljeće, a onda imaju najviše posla i jednostavno teško to sve izdržati. A na jesen, na zimu ima ipak nešto manje posla i onda imamo, ajmo reći da imamo više vremena za ta. Ali ozbiljnije natjecanje su na jesen? Da. U jednu ruku da, ali ovisi šta ja znam, nekak mi je uvijek bilo realnije to europsko, ne znam. Postale su jako velika konkurencija, ali si primijetio ti klasici, to tamo imaš, to ljudi dižu se s kilažima gore dolje, kod šale 10 kila gore, da više ni mi koji dođemo tamo, mi gledamo šta se događa, tako? Pazi, imam onog Ukrajinca, onog koji je fantastično izgleda na bine, iza bine ima ovakav želudac, grozno, koji je bio svjetski prvak u klasiku i bio je, ne znam, europski prvak do 100 kila. Ima on 5-6 kila mišića gore dole za skidat, ali očito da mu to dobro ide. Znaš što ću te reći, ja sam za zadnji put sam bio na europskom i išao sam u klasik i tam nisam bio ništa značajno napravio, ali sam doživio nešto što do tad nisam, a to je da je u toj kategoriji bilo tipa 25 ljudi ili koliko, ali znači nije problem da ima puno ljudi u kategoriji, nego jednostavno, znači kad oni tebe poslažu, znači u tih 5 linija i u sekundi te povedu, znači nema teoretske šanse da suci tebe objektivno posloži da li si ovdje ili si ovdje, tako. Znači nema teoretske šanse. Ajmo reći da si sad u grupi sa 5 loših, ideš naprijed. Ako si u grupi sa 5 boljih, onda možda nećeš naprijed. Sad, čemu? Problem je što natjecanje dugo traje jer ima puno tih kategorija koje kakvih. I oni nemaju vremena vas detaljno pogledati, da realno procjene tko je tu sad za finale, odnosno polufinale ili šta već, a tko ispada van. Oni to rade na horuk. Na horuk, pa da, ali pazi, ti sam znaš, pazi, spremaš se 3 mjeseca da dođeš tamo da te na horuk neko vidi i da u biti je to sreća. To je jako nepošteno. Pa zato ga velim, zato ja imam veliki, u biti, puno se premišljamo oko toga, svega i vidit ću šta će biti s tim. Uložio si puno,
ne samo sad financijski, uložio si sebe, vremena, odrekao si se nekih stvari, znači posao ti pati, sve ti pati zbog jednog natjecanja i ti budeš dobar, ali ne budeš pravilno, pravilno pogledan, odnosno objektivno suđen. To je loše. Ajde sad da budeš loš pa da sam svi kažeš stvarno bio sam loš i nisam zaslužio bolje. Ali kad vidiš da nekakva ta slika koja je ispala na kraju nije realna slika, to je jedan veliki žal. Pa to ti mene najviše ljuti. I onda gledaš one cure, te bikinice, mislim imaju svi isti problem. Tako da mislim, naravno ja nisam tu jako mali faktor, ja ne mogu ništa učiniti da se to popravi, ali definitivno možemo ukazati na to da je to problem koji se mora riješiti. Znači, evo osobno uopće nemam ni volje se takmičiti u takvim uvjetima gdje se realno ne može vidjeti kakav je tko i onda usporediti. Dobra je stvar što se taj bodybuilding, znači ne onaj izvorni bodybuilding gdje ja se još uvijek natječem, nego općenito taj sport raširio i koliko se omasovio. To je super stvar. Da. Ali ovo što smo sad pričali malo prije je vrlo loša stvar za natjecanje. Pa da, recimo fizike, jesi primijetio šta se u fiziku dešava. Malo pobjedi najveći, pa onda malo najdefiniraniji, bar kad sam ja zadnji put prije 4 godine bio u Santa Suzani. Znači više ni to nisi siguran. Kad smo već kod definiranja tu nisu jasno definirana pravila. U bodybuildingu je manje više tu sve jasno. Da. Ali u fizik, te ženske kategorije, i bikini i body fitness i sve, to je vrlo klimavo određeno šta se zapravo tu gleda. Da, apsolutno. I zavisi od nacija do nacija i od kategorije do kategorije. To smo već pričali sa Draženom prošli put. Reci mi šta misliš o Draženu? Vidiš, Dražen je bio, ne sam to pročitao, mislim da negdje pročitao čak neko je napisao na komentarima na video s Draženom da je on jedan od razloga zašto se počeo natjecati. Mislim da je Ursa. Vidiš, a vrlo slično bi ja mogu reći, ali ja sam bio srednjoškolac kad sam, znači, za vrijeme odmora imao fitness, tadašnji onaj fitness ne u rukama i vidio sam Draženove slike i dolazio sam povremeno tamo u sportni gym na treninge i viđu tamo Dražena i tako i sad među vremenu sam malo mrvicu odrasao, već sam im, ajmo reći, malo i bio, znači, ne više sam balavac 16 godina, nego već 20-ak, pa smo tu mi malo počeli se družiti. Uglavnom ono što hoću reći, Dražen bio moj biti realan veliki uzor, znaš baš je bio, znači meni on bio wow, znači tijelo kako figura ima sve, bio mi je i kao osoba mi je bio ultra onako, mi je pasao i tako, baš smo bili neko vrijeme jako bliski, čak i moja mama, njegova doktorica bila, ne znam da li još uvijek. Znači baš smo se zbližili. I na kraju konkurencija. Pa da. I to žestoka konkurencija. Pazi to, kak je sad to jedna slika, gdje ti si klinac, gledaš njega na nekim časopisima i misliš, jebote, htio bi ja ovako izgledati. I na kraju ti si njemu konkurencija, on je doduše malo se maknuo iz bodybuildinga, prešao taj klasik koji mu definitivno puno bolje leži i sad ti i on se borite za zlato. Ja bih to ovako rekao, pazi ovo, znači gotovo da i nema natjecanja na koje sam ja nogom kročio da mi Dražen nije bio u kategoriji, kako što to? Znači gotovo da i nema natjecanja. Uglavnom, pa da, sad, znaš gdje je tu još faktor jedan, znači u jednom momentu smo se nekako s tadašnjim curama dosta nekako družili, ali u tom jednom momentu sam prekinuo s tom curom koja je živjela tamo gdje su oni živjeli, pa bismo nekako znači, bili distancirani geografski, pa onda to malo se nekako smo se manje družili. Sad i to je u biti, na to se nastavila ta nekakva pomalo nekakva uzajamna konkurentnost među nama radi, naravno, očigledne stvari, sam već tasao nekakvog malo zbiljnijeg natjecatelja i tako, da. I da bi na kraju to bilo u biti uvijek nekakav kako da kažem, direktna konkurencija, da, koja je uvijek bila izražena na kraju, jer smo mi u biti dosta slični građom tijela i svime zapravo, da. I onda ja uvijek volim reći, evo ja sam moram, znači teško, znači znaš i sam kakav je on natjecatelj, teško je, znači u momentu kad sam ja stasao ozbiljno natjecatelj, on je već ima 20 godina bine u dupetu, ne, tako da on je uvijek, bio je uvijek, a i bit će uvijek vrlo gadan.
i ne majstor Kozika. Sjećam se ja, jedno državno smo gledali Žar, ja i jak drugog. I sad, ti si bio u boljoj formi, ali on se toliko dobro pokazuje da ti ne možeš to zanemariti. Apsolutno. I sad, ko će tu sad pobijediti, čovječe? Bila je stvarno nekoliko puta vrlo napeta borba. Bilo ono s Cisku, ako se sjećaš. Bilo je u Cisku, ne znam više koje godine. Da, tad. To je bilo, znači to je bilo ono naš... Čekaj, ko je pobjedio tad? Ja. Ti si tad pobjedio? Da. Tad nismo se mogli dogovoriti ko će pobjediti, Žara i ja sam možda, ali vrlo često ja volim s njim to gledati. Jer mislim da se dobro se tu razumijemo sad u pogledu bodybuildinga barem. Stvarno nismo mogli znati šta će sad tu suci reći. Vrlo je teško bilo to izvagati, znaš. Da, on je pobjedio mene tjedan dana prije toga u Santa Suzani. Da. Tako da, to je bilo, onda sam ja poslije toga rekao, saću ga, pa makar mi te dodanje, saću ga. Proteine. Čokolade od čokolade. Ma znaš šta, zanimljivo je u biti to je anegdota, znači tad, porazio me, u redu. I onda, znači, kad sam sišao s mene, ja sam rekao, sad idem na trening. Ja sam 7 dana, to je Santa Suzani, samo, znači, bio u sobi, išao 2 puta na dan na trening i jeo 3 liste salate i malo piletine samo da preživim. I to sam držao, ne znam kako trebao držati, uglavnom cijelo vrijeme. Rekao sam ne, sad ili nikad. Što si u stvarno dobroj formi. A ne, pa da. Da, baš ono, znači, dražan. Ali znaš šta, mislim, ja to otvoreno velim, znači, i kad god vidimo neko natjecanje, nešto misli, pa opet mi ovaj dražan, opet se moram, znaš kaj, posebno onda to ne, ja znam da je njemu nije svejedno. Sigurno mu nije svejedno. Mislim, sigurno da nije, ali ja isto sam mislim, pa opet se moram ono s najgorim, znaš, ono, rukovodstvo. Da mi bar ono bude malo lakše, ali ne, uvijek mora biti. Ali tak se dogodi, evo, ima i to neku čak, znaš, ono, i vječito se stalno se koljemo. Makar ono duši izađe, uvijek ima više natjecanja nego ja, pa možda nema taj feeling, ali ja imam taj feeling. Kad god ja izađem, on mi u kategoriju. Da, baš to, biti. Pazi, ta saga s tim Dražanom je mene prije kačila. Da. Ja sam, dok je on bio u bodybuildingu, ja sam isto sad prelazio iz juniora u seniora i opet sam ja s njim isto bio u kategoriji. Da, mrsi nam račune, da, konstantno. Taj tip je svagdje. Dio je, znači, karijere svih nas, koliko zapravo dugo je tu i dugo je dobar. Reci ti meni, kakvu ti glazbu slušaš? Elektronsku glazbu. Pretežito elektronsku. I tu se slažeš isto sa Dražanom, ja mislim. Mislim da on voli isto partije, bar je prije volio, ja ga nisam to pitao, zaboravio sam ga to pitati. Da, znali smo mi izlaziti, tako, da. Ma neko vrijeme smo intenzivno bavili, mi smo da jako intenzivno, čak smo snimali neko vrijeme, bila neka reklama u Dubrovniku, pa smo to išli skupa, za Pepsi nešto. I tako, baš je bilo, to su bili baš super dani. A zamisli kako je meni bilo, kao ugle mene, ja se družim sa svojim biti idolom kojeg sam gledao u tim časopisima. Znaš što ja smo nas dvojica, sjećaš se ti da smo mi snimali jednu reklamu zajedno? Da, nešto je bilo. Za General Electric. Da, sjećam se. Ona skupa je to reklama bila tamo. Da, to je neki rimski vojnici. Tako. Teška produkcija je to bila, čovječe. Šta su napravili svašta tamo iza Jaske. Da, sjećam se. Mi smo bili onim suklicama vojnički. Čak imam negdje sliku, ja mislim. Da. Tad si ti bio u vezi sa Evom i tad sam ja zapravo upoznao nju i na neki način sam malo prvi put pričao više s tobom. Da. Pa dobro, znaš kaj, ti i ja se nikad nismo puno nešto družili, ali sam ja malo napravio sad jednu retrospektivu, ali smo uvijek imali neki korektan odnos. To se baš sjećam. Uvijek si znao reći, dobro, znaš ono, u negdje polazu u nekakvoj backstage-u, ovo ti dobra forma, aha, sjećaš te toga? Pa ne sjećam se toga, ali u pravilu ja to iskreno kažem. Da. Viš, ja to zapamtim. Teško je nekad, ja volim pohvaliti formu, ne volim ono reći kako je neko u lošoj formi, jer to loše utječe sad na nekakvu motivaciju i šta ja znam na nastup, ali jedino Kovcu uvijek kažem da je u lošoj formi, on se naljuti. To sam čekao. Kako njega operem. Njemu se čak i molim se malo rugati, ali to njega samo potekne da bude trener. To sam rekao prošli puta. Uvijek sam ja nekako to nastojim zanemariti taj jedan, ako imam nekog prijatelja koji se natječe, maknuti taj dio i pokušati gledati to na jedan bildarski način samo.
drago mi je sad da si ovo rekao ovako. Ne, sve sam na to zapamtio. Bome sam i pratio jer uvijek to se jednim okom malo škicne gledam šta se događa. Tako da i ovo to zadnje je bilo baš ono. Još smo komentirali mi u teretani, kao baš nas zanima kako će to sve ispust, šta će biti svima tamo, znaš ono. I zato sam se javio. Baš, jer znam šta je to, znaš ono kad je ono, kad ti ono baš se ono realizira nekakav dobar rezultat. A pogotovo tako natjecanje, to je europsko. Bio sam stvarno dobro formu, baš sam ponosan, najviše sam ponosan na formu. Da. Konačno. Da, super. Jer uvijek svako od nas ne postoji, bar ja ne mogu zapamtiti, nekog od nas u hrvatskom bodybuildingu da je izlazio stalno i da je bio u top formi uvijek. Nekad ti se zna desiti normalno, nekakav pad i to je najnormalnije. I sad, kad se desi malo duže taj pad, onda zabrinješ se pa na neki način, ne sada počneš paničariti, nego malo zapitaš se. Da, ali ima to smisla, da, znam sve znam i meni se zna desiti. I to ste vidjeli? Da. Svako, ništa ne može u životu ići non stop gore. Mora malo stagnirati ili možda malo i past. Ništa nije vječito, tako da. Reci mi filmove kakve voliš. Ko ti je najdraži glumac, glumica, nešto? Schwarzenegger. Pa dobro, to naravno, pa da ti budem iskren, baš zadnje vrijeme čak ne gledam baš puno filmova. Nekak mi se čini da su ti svi novi, ti neki hollywoodski blockbusteri izgubili na kvaliteti priče i svega, a dobili samo na kvaliteti efekata i ne znam. Da previše efekata su. Pa sve nešto brutalno izgleda, a priča je ono katastrofa, jedva glediva. Šta ja znam. Evo, čak ne mogu ti čak ni reći šta, najčešće to bude sve to da, na večeru, čekam 2,5 muškarca, Monika i ja ovako polu nesvijesti i dok završi prvi, već spavaš. Jel gledaš Igru prijestolja? Ne. Moraš to početi gledati. To ti je sigurno reklo više ljudi. Ne, nikome nije to ni predložio. Ne, Igru prijestolja moraš početi gledati. Znam šta smo počeli gledati. Šta? A ona tipa, Breaking Bad, dobro, to su više serije, to smo gledali prije, pa imaš onaj Better Call Saul, to kao spin-off od ovog Breaking Bada, a tak neke malo čudnjikave, ja volim malo nekak polu-thriller, tak nešto. Ali ja ti obećajem, previše vjerujem kad pogledaš samo jednu epizodu Igre prijestolja da ćeš morat nastaviti gledati bez prekida sve ostalo. A znaš koja je moja reakcija? Ako vrtim, onda, aha, Igre prijestolja, opet ovo Igre prijestolja, ajmo dalje. Pa to sam ja sam se opirao dugo. Ja se opirem svemu živom, opirem se Facebooku, godinama sam se opirao Facebooku. Svemu živom se ja opirem. I na kraju, to te samo usisa. Da, ali sam nešto u zadnje vrijeme počeo prakticirati, recimo jednom slobodnog vremena, ne gledam televiziju, nego na YouTube i jednostavno stavim da se vrti neki video i sad evo, nek to bude Phil Heath, nek bude Jack, nekakvi videi, stari, novi, gdje ljudi pričaju o treningu. Onda volim pozitivno nekako slušati šta priča, jer sam skužio da se tu ima pregršt informacija koje uopće ne uloviš, uvidiš. Gotovo, mislim, naporno je slušati sat vremena nego trenira, ali onda se to nekako malo pustim u pozadini, pa to se vrti dok ja malo čačkam u mobitelom, malo gledam, to me nekako pošto zadnje vrijeme i bome mi je to dosta isto moglo da nađem još neke nove cahe sa probam. Dalo mi jedno još veću zanimljivost trenzima, ali sad više uvijek tražiš nešto novo da zapapriš. Ja sam to nekad tako radio i totalno sam zanemario sve te videe, uopće ništa nisam gledao. I sad počeo sam tu i tamo nešto se ubacim. Pogledam i sjetim se, ovu vježbu uopće nisam radio 100 godina. Totalno zaboravim čak i na neku vježbu koju sam radio nekad i bila mi je baš dobro, totalno sam zaboravio za nju. Kakva je tvoja trening rutina? Pa, ovako, znači prvo, mislim, možda to nije najpametnije, ali ja znači treniram dok mogu. Moram biti stvarno jako umoran da velim danas ću napraviti nekakav dan odmora. Uglavnom, trenutno radim na toj loži koja mi je takva kakva je. Znači moja teorija, ne moram biti točno teorija. Moja teorija je što genetski, a što zbog tih treninga na veslanju, da su moje noge se razvile od te neke vretenaste dugačke mišiće, znači ja tu ne mogu dobiti one kugle, recimo ih ti imaš, recimo ih mnogi biti oni pravi bilderi imaju, jer jednostavno taj oblik mišića, jednostavno taj oblik ja nemam.
E sad, sprijeda još to nekako izgleda, ali ta stražna loža me strovito muči i sve što sam probao, a to biti intenzivno sam isprobavao na vrijeme nekakvih definicija, mi je samo doprinijelo tvrdoći lože. Ali ne veličini. Da, i sad sam rekao, naravno sve to i sa žaretom malo pratim i gledam, to zajedno nekako eksperimente radimo. Idem sad pokušat tu neku, pošto sam sad u formi, nabaciti još malo više stvarno čiste hrane i raditi nekakvim tempom tu ložu. A inače ostalo, znači ja treniram šta? Znači, uvijek dvije male mišićne skupine i jedna velika je plus jedna mala, ovisi kak. Ali to svaki dan, znači najčešće ujutro, većinu vremena je to na tašte, onda kad vidim da mi je tijelo već malo slabilo, onda ubacim, ne jedem prije treninga, ali si napravim nekakav med, nekakav shake s medom, malo proteina, čak nosim med sa sobom pa na licu mjesta još na štukam tog meda. Kroz trening? Da. Tako da pokušavam zadržati taj neki niži body fat, jer ja teško doći do nižeg body fata, prema tome ne želim se više dopuštati nekakva prašenja nepotrebna. Čisto mi bude lakše ako se odlučim za neku drugu formu na jesti. Tako da i hranu držim dosta čisto. Nisam 4 tjedna pojeo niš krivo i sad sam ovaj vikend nešto majhno štilje pao. Uglavnom puno treniram i radim puno gigantskih serija, gotovo biti svaki trening. Bez obzira masa, definicija, sve, gigantske serije. Uopće ne radim više klasični nekakav split, jedna serija odmah. Želim je dobiti na izrađenosti mišića i želim odskočiti kad učimo pozu, želim da to odrapa na našem mišiću. Baš da se vidi detalji. A to mislim da mogu postići samo takvim trenizima kroz cijele godine. A ja vjerujem, znači ja neću čuti nekakve velike bodybuilding kilaže i natjecanje, to sigurno. Znači ne trebaju mi takvi trenizi. A još mi kilaža mi uvijek tu negdje da mora malo srušiti za bilo koju kategoriju ili taj klasik. Koliko imaš kila? Pa evo momentalno imam oko 91 kg. A smiješ imat koliko? Pa smijem imat oko 89. Tak. Ti si moja kategorija. Okay. Tvoja njegova kategorija. Ali imaš sreće. Imaš puno sreće. Brajno se ne sprema. Čekaj, a kaj klasik ili bodybuilding do 90? Pa on je sve. Da. On može i u ženski bikini, to nije problem. Ali čak se ugodno osjećam u badiću. To je ključno. Da. Tangice, badić, sve to mi su. Da. Ne osciliraš, znači baš previše. 5 kg gore dolje ovisno o tome da li natjecanje ili natjecanje. Naravno bude tu neki period u godini, recimo mjesec, dva kad malo prčkam, ali to kratko trajno. Znači, to sam ja otkrio isto. Da. Prevelike oscilacije u toj nekoj masi. Ti sad moraš spuštati 20 kg gore dolje. To je katastrofa. To je stvarno katastrofa i teško se pripremiti doći do nekakve forme. Uvijek treba biti na nekom stand-by, recimo. Tako je. Tu si pričuva je uvijek tu nekakva da se možeš spremiti za recimo 2 mjeseca kod šale, recimo. Kod šale, tako je. Ti već sad da malo izgubiš vodu, već si solidan za neko slikanje ili nešto, ali ako hoćeš natjecanje da je to onda za mjesec, dva da je to. Da znam, pa nešto sa žaretom puno pričamo o tome i mi smo stalno nekom onako, i kad se ne vidimo, a znamo se ne vidjeti, onako koja porukica, aha, simo tamo, čisto naš, da se zna. Jer me ta loža malo brine, jer ona bi mi drastično popravila ukupni dojam muskulature i figure, a bojim se da je nikad neće. Znaš kad neke stvari neće narasti, bok, jednostavno genetika. Tvrdoglav ti je mišić. Svako od nas ima neki tvrdoglavi mišić, osim Brajana. Ja imam sad nekakvu dobru tu ložu, ali uopće to je genetski tak. Ti samo malo spustiš gotovo, to je genetski tak. Znam. A ja mogu čučnuti na pod do kraja, gurat ta koljena u drugu koljenu. Moram se baš moram biti iluziju napraviti totalno. Baš totalno iluziju. Kume, imamo 50 minuta već. Već sad? Da, ajmo mi negdje nešto jesti, onda će blic pitanja i nastavljamo. Šta misliš? Znaš šta je bila moja ideja sad? Dok smo se vozili. Da odemo mi kod Badija ili ti Sisera u Point. Da evo tu smo sad pred Pointom, možemo ući unutra, s Sesvetama, da je to isto jedna bodybuilding zona koja je aktualna.
for champions. I can't believe you're falling. Kako smo se malo vozali po gradu, prolazili smo kraj fitness pointa u Sesvetama i nismo mogli da ne skrenemo, da ne pozdravimo ljude ovdje bome. I ovo je jedan dom bodybuildinga isto kao i još par džimova u Zagrebu. Nismo naišli na Badija, na mog Badija, ali bome nema ni sisera, sva sreća da nas potjera. Reci ti meni, Sandi, šta ti misliš o Badiju, a šta o siseru? Jesmo rekli da me to nećeš bio. Pa ne, ovako, znači, isto koji se Žaretom na početku, nisam baš nešto bio s njim u nekakvim odnosima. I to isto ima već par godina, isto iz razloga zbog nekih frakcija i to što je bilo. Međutim, to smo sve u jednom momentu ostavili po strance i dogodilo se u jedno prvenstvo Hrvatske, mislim bilo 2011. Gdje smo oba dvoje jednostavno, evo, to sve zaboravili, počeli smo dobro surađivati. Mislim, ovako, što se tiče njega, naravno da, mislim, činjenica da nekad ono zvuči možda malo i oštro ili se s nekim, znači ljudi se, ne znam, s nekim njegovim odlukama ili ne moraju slagati ili moraju uopće, mislim, ako sam nešto naučio da neću puno sad ulaziti u to, ali što se tiče bodybuildinga, što se tiče neke organizacije, koliko trudi na internacionalnoj razini, to moramo reći da je on je neprikosnoven. Apsolutno. A ja moram reći da iako, znaš šta, ono što smo rekli, od svakog nešto naučiš. I od njega sam naučio Poznanju puno stvari, jer sam i kod njega dolazio na Poznanju, isto pogotovo pred kraj natjeca, znači pred kad je već malo išlo pred kraj, našao. Tako da, puno sam naučio. E sad, šta bi se tu dalo mijenjati? Da li sad čovjek možda negdje može popraviti nešto, ne vidim. Pa iskreno, uopće mi je to bespredmetno raspravljati. Ja znam, kogod je na nekakvoj vlasti, uvijek ima ljudi koji su nezadovoljni ili uvijek neko misli da može bolje. Tako da, ne znam, evo, iskreno ja ne bi da mi sad ponudiš da budem predsjednik bodybuilding saveza, ja bih rekao nema šanse. Da mi daš 10.000 kuna mjesečne plaće da budem, ja bih rekao nema, evo, toliko od toga. Znači, mislim da, ono, velika je tu odgovornost, ne znam. Ne znam šta bih rekao, evo. Ne znam, jednostavno mislim da... Dobro, dao si mu dobru ocjenu. Ne možeš ti biti super idealan kak si na vrhu, znači predsjednik ili države, ili stranke, ili bilo čega, ne možeš. A sad da možda neke stvari možeš popraviti, dakle, uvijek ima nezgodno. Badi, popravi se. Makni sisera od sebe, molim te. No, it was supposed to be my pentakill. Why did you die to me? I killed down, no, 1, 2, 3 for champions. I can't believe it's Wait a minute! Ovaj mi je intervju stvarno brzo prošao. Bez obzira što je prošlo vremena od kad smo počeli snimati. Malo smo uhladnili. Pa smo se vratili da se Brian rasplače od gladi. Sad imaš još dodatno za reći za kraj. Ništa, evo, stvarno mi je drago da si me pozvao, da smo pričali ko ljudi. Hvala ti što si bio gost, u svakom slučaju. Do nekog sljedećeg puta. Mi sad krećemo u rješavanje ovih tanjura, a poslije tko zna. Vidimo se.